Hello, muntina sopi ulan now. Hichi channel hinve a news in ngai jing hozo se na bon chawin kazana salam ka hinti ve. Abana pan a hi SML official news in ngai thailo diu a hitai aji che YouTube ten hako zen kum khat ling mai pi hi ben hin bol pi ta vin hi le to hi channel tha hung ki hongin seimin len to thang ti in ko hi jong le hichi channel ngai lu a hi lo le news ani ngai jing hozo sin jong abana news hung ki upload pa hi in ngai jing theina ding ovin seimin len to thang ki ti channel pa hi subscribe ani bol so kya yo hete hichi hi comment le description a link jong ka hin koi ding a hi in abana pana news so se hichi seimin len official a hi hung ki upload ding a hi ta je in lungsit na nei ta in hichi channel hi subscribe ani bol ki no te ti chu ka hung taw na no ma hi tu news ngai taw hete thu sola kom hin ngai ho zo se na bon cha win ka ngai lut na le ni khopa salam ka hin pi ve kuki in pi manipura ko na thu phone achi sanisim 5 September 2025 ni khuwa kuki namsunga thal choi chom chom kilai khom na le vi hon thu phone PR a hin bol naw thu ahong ki khom chunga CSO lam kai zo sin lungil ta en sei khom na akinai jin anoya bang hin sei tha na akinai tai kilol na khatna MHC le KZC 4 September 2025 ni khuwa aki ho naw le soi kai na thu gil ta en pha so pi aki sei khom zawin vachil na akinai jin free movement le galmi te to ki chamna ding thu azaw lo in nampi ki palna the a hi lo in aphat mona ima poitin phone do a hitai kilol na ni na press information bureau BIP te thu son a free movement thu chang aza hi kia si te soi kain a panglo a hi in demna sang ta akinai jin a hi chule political solution tak a free movement hi akipam poi kilol na thumna nisimli September kumsang ni la som ni langania SOO group le MHCN SOO extension abol nawa territorial integrity of Manipur thuchang azaw sa uhi SOO group ho subject nga hi chule achi sa 3 May 2025 niya pat Manipur mai lei to ku ki zo te hi separate aki hitan a hi chule SOO group honjong Manipur integrity chu chapter close a hitai tin child trade of demand jong a hial ovin MHCA memorandum api ozong CSO lam kai ho anavat sa ovin a hi hiji isun Manipur integrity thu hi CSO hon ki pamlo a hi nam volunteer ho le thal choi kilai khom na chom chom ho akona thu so hung ki bol ho le UK ani akona nam sunga kilai khom na umzo sin ki ho to a Manipur integrity le tripartite talks pamlo na thu so ninga ka a bol diu sarkar het na ki phin na a bol diu tin thu hi kuki in pi le aba kai chang kilai khom na lam kai chang in gilta in aki gel khomin hi chi thu hi CSO thathanga KZC lam kai ho soi kai na hi lo in agang thei pina UK ne lam kai ho to CSO president le secretary zo si to ki mu to a sei khom dingin phat sa hi kilol na lina milham chunga khot kilha le KWHR rally cancel thua kuki thingnoi organization hon nama dinga tom ngai ta pan la jing ho sa upa CSO lam kai chule milham ho chunga ka la le de lo ta gi na vo na chule nama dinga to gon ho su boina anei jingo hi pha aki sapon damna sang ta aki nei jin a hi tu nung tu ban le nam sunga hi tabang hi ahong so kit na lo dingin thal choi ho zo si tim na sang ta aki nei jin a hi kilol na gup na War of Remembrance WOR a Dumi Kofin Thua Kim Le Aba Akai meeting date 15 April 2025 ni khuwa resolution number 5 na akisei Kofin la do tading tia anakilol ha na su velvet na akinejin gala thi ho kilomta ale zana sangta apuma William nakin gon akineizo ta talhanin kukite chondan dola pute paten la do ta adinga tim na anayu to kilhona anakila do achu namdat na akinei kitan a hi asagina prime minister hong kholjin ding thu India gamwai po PM Modi hong kholjin ding thu phat masa a kim le aba kai chule tribe leader ho to ke ho khom na date 30 August 2025 na bangin a hoina thei chan le kilom ta a nammi pin lem na nei ding chule mail he gal a idin mono igan thei ha sat naw chule ima khodiu political solution ding ngi na sang ta nei ding in phat sa hi hichikina mo poding in KIC ngan se na thing set akipin a hi by Zangmang ho ki meeting convener T Robert Baite recording secretary pu ho khlet kip gen honorable MLA 51 Saitu constituency in a constituency sunga di a kangpok pi le lamka ki jot mat na highway la a liangmai naga khosom la khoni makhan leikhom pok pi hun kho konsa khul samuk ireng langka ke lungroi ram asilong machang ram we sarup naga lower makhan
village chairman le authority member zo se to meeting to khom na le ki holim na lo pi ta chu anamangun na hi local MLA pun ahung ho zo se chunga ki pa thu ana seizin chule mail heigal uma pat tu ni chana pan ala naw le tu nung tu bana jong chimlawa pan la zamjing dingin temna ananei jin a hi pan khom jingding le hing khom jingding chule chief chairman lungyal chom umlawa khusung wengsung kilung to ta tu nya patna tuilon banga ilon khom diu a hi tin temna jong ananein a hi liangmei naga chairman le village authority member zo sin jong holim na ananei chi ona hi ama hon anasai pin khan uchu a hi le constituency sunga liangmei khosom na khoni ka umovin nakiwat tu ma ke ho ka boi naw le ka dei uzong nei he pi uwa a hi le pangkho mutin hingkho mute tin ahung ki khom liangmei lam kai hon ana phong do ve ama hon asai be kit nawa tu ni village chief chairman authority member chang nei ko khom hi tu ni chana constituency sung khat hin a ana khalo ama sapin jong a hi tin akipa le ove kipa thu jong ana phong ove pha zo se akichai ta thanin an kong so khom na jong ana nei ovin a hi cycle hill tang office a kona head sa cycle hill tang sunga head sa la team na nom chu a hi le tu lai wo chanat na ta az in monday a ki pat pha tip lawa koiman wo sa atha thei ta loading chule gampa ma ko na jong wo cha a hin pu lu thei ta loading wo asame koiman jong azu thei ta loading a hi tin mi pi henga head sa na hung ki phonge hi thu so hi avela wo sa tha thei a hi tai ta ki phone ka asya ki chi pi ding wo cha that a hi lo le apule thei loading a hi hi thu so hi gam sunga dam mo wei si na akon ki ven tup thei na dia hung ki phong a hin zui chi din jong ikitiamovin a hi signed by Cycle Hill Town Committee. SOO Extension Idaluchu Imutavin Kukizo 10 Esante Birin Lam Kain a Popular Government Adei Uzong hi Prime Minister Narendra Modi hong nilhale phondo odingin akisaitan hi Govindas Biswarjit le Satya Brata ho changhi tu jana chu Delhi a Popular Government sim na dingin analeng do okit tavin a hi PM Narendra Modi hin a holim na Manipura chamna tan alang tua community te ni ki ka adayo akisai sa en adayo chu akibol pi taitia election campaign pat tokma BJP adinga vote hol na a holim na achun anasaye tin Manipur Express te newspaper achun akisayin a hi kuki thingnoi ho kem naga gama hungki chon lu theiloading a hi by FNC source nitin thuso kuki thingnoi ho na thingsat kem chu kharam vai phei wangkho kangchu PS kangpok pi muna thangki choi kem min put sa naga te gam lai lung ta chon lu ding ki ti hi sangta in dam na akine ye tin Foothill Naga Coordination Committee FNCC into phone anabole Foothill Naga Coordination Committee FNCC Media Cell into phone abol na achun iham tia hi chi thingsat kem hi kharam vai phei Naga Ancestral Territorial ahung ki chon lut kha le kuki la naga za lanam te ni ki ka thisan so ding a hi ati hi chi tabang to ogon hi FNCC kinoi si na se Halloween naga mi te ho thanei na ki za pi lo na a hi Manipur government in SOO agreement noya naga gam ki tong kha loading a hi tia ki tip na ananei za ta asan na nei ta alam pi ki tingjong anakil ha ong a hi chuti le ibola tunia kuki thingnoi ho ke ho pulapa te gama ki umsa agon ham ati hi thing sat kem hi kharam vai phei wang khowa ahung ki chon lu le naga la kuki ki ka athi san su ding hi chu Manipur government in mo aki po ding a hi ati hi chi to agon ho achi jamjing ding le tu la tua chur cham pu le kangpok pia chang kuki cha te ki jut na naga te gam sum ho pa lam pi hi ki kha ding a hi ati government in na sa mowa ei koyule hi silam pi hi kuki cha te en a ho theilo diu a hi kuki refugee le thingnoi hon naga pula pa te gam sung drugs ki veina le smuggling bolna anei uhi ki mo vet loading a hi ati hi tabanga dan di lawa sumla paitam ta kilam do hi naga molnoi foothills a cheng ho down a ki mang a hi zong ati more ekoma mail hei thingnoi ho state force on anaman intelligence report dungzuin security force on operation abol na over more akon 10 kilometers agamla boulder pillar 73 chonjang kho haulen phai khala mail hei thingnoi mili anaman da ovin a hi ama ho chu akhatna CS thoiba sing kumsom ni of sakmai in far west KCP MFL anina pukrembam tongdon ba sing kumsom na kumko of nachau bisnupul UNLFK athumna KS thoiba sing kumsom na kumget of palal kakching PLA alina mayang lambam bori sing kumsom ni lakum khat of
kakching wairi kakching piale chonjang le Burma sunga pantha panda chu kinai a hitai panda hi junta hole mei hleile im ho busat namun khat jong a hi chamta le kingai lu ta a chian khom theina dinga mle ho khulet kip gianin lyangmai naga hole kuki zolam kai ho ko khom gamsunga chamta le kingai lu ta a chian khom theina dingin zani chan saitu assembly constituency mla ho khulet kip gianin hingbung wang khumuna lyangmai naga wang kho somlani a kon ho salam kai ho chule kuki zo cha te thalhangin Sadar Hill Chief Association sahil kalam kai ho ki he thim to na dingin ngai lut ko khom na khat ananein a hi hichi ki khop namasanga holim abol na achun mla ho khulet kip gianin gamsunga khanto na na dinga chamna kingai lu na kipum khat na poi modan asain a hi kum kho so na kingai lu ta a chen khom na thei dingin zala namte ni aki thu khom jing na hlan dingin tim na jong anaye lamkai ahung ki khom changchun hitabang to ogon ki nei chu lemna anayovin malama ki het khil na na lo dingin panla khom dingin jong asayovin a hi chamna na thei dingin ki ho khom na le panla khom jing dingin lyangmai naga ho sa ho jong chun anup naw ana phongovin a hi Eastern Wai phaya ko na thu so het sa na het man lo helin that May 2023 ni kho in chen khom pi mei te hon thinglang mi te chunga gal a hin bol ji un in la lo tam ta aki chanin hin na tam ta aki chanin inu tew le iso pi nu me ho jang a keu changin a kayuvin na sa te in isumin se ovin a hi kumni walwang vungal hin nei nungin jang PM Modi in na asa in ai koi povin a hi tuwa ki kap to na lo pha nin PM Modi in popular government asim do anom ja Manipur hung pha ding ti thu a ki he en a hi iha asan ibaidan laya ai lim sa nom lo ho chu iti ki pa ta lema ilam thei diu ham adi sanen Eastern Wai pheite in imi thilon naw ho hul nai lowa galza ma yum jing nung wa jang iti ki pa ta PM pa ilam to thei diu ham ha asat na ho i thu na ho he jing pumin koima PM pa lema programa ga panglo dingin iki het so ve signed by Eastern Wai Phei IDPS Welfare Committee tuni ni khwa dinga thu so la communism theu hi chanchuna ki chai tai akiting le SML official hitalawa seiminlen officiala inikimu to ding ovin ikitiemove hichina dinga chun channel tha seiminlen official hi subscribe anabol che ovin ka kipa e thuso la khom hin ngai ho zo se na bon chaven mangpha